رازداريا بباورية گاوا گوهن راودکن گو خلاصی دیاریک بلاشه دوی اشکره بکن گو اف دیاری تنی بباوریا بجسوسا مسیح دکاره وری بدست خستن. پرنسیپا یکم آگو ملسر ساکنی اوه گورزگاری دیاریک بلاشه لور پاولوس بویه که دست پیدکه گو اف دیاری بلاش بباوری تی ورگرتن. جبر ویه که وطایا وی پرنسیپا بنگهین برفره دکه او بردوام دکه و نشان دده گو پرستین و شوپاندینا شریعت بو سدام جیان هرهی براستی جی دبیجه گو اصل گوتنن وی او گو قانون بدو دستانه. ده آیتا دهان دا آثار سیزان دا ام دخوینن نها هموین گوجه کرینن شریعتنا دبن نفریدانه و او لور پیوا لعنت بکارتینه جبرگو نفرد شریعت دا هیا. گر هون هر تشتی گو ده شریعت دا هاتیه نویسانده نکن هون دبن نفریدانه. نها هموین گوجه کرینن شریعتنا دبن نفریدانه. چمکی هاتیه نویسین لعنت لحر کسی گو هر تشتی ناکه تشتین گو ده کتابا شریعت دا هاتن نویسین. هموان گناه کر و جرومت خوده به پارمان. ده دستن شریعت هنه لمسیح رازدار دکه بتواهی او ده دربار خلاصبون مسیح دا خویانی یک ده دمه. مسیح ام جنفر شریعت خلاص کرن جبو ما بونفر وی جزای گناه ما لسر خاچه گرد جبرگو هموان گناه کر و جرمت خوده به پارمان و بتواهی گوتنن وی مسیح ام جنفر خلاص کرن. او یک مودگرین کتابا قانونا دجاری گو خوده جگل اسرائیل را دبیجه گو اگر مروفک جدار و دالقاندی با او تواهی شوی دالقاندی نمینه چمکی لعنت لحر کسی گو بدار خوده و دالقاندیه و وان گوتنان جگل اسرائیل را دبیجه و پاولوس جبو وی مجاره تنه مامه بشیر داگو برکت ابراهیم به مسیح عیسی جملتان رابی داگو او به باوریا سوزا روح بستینن لور پرسا منطقی اوه گو هر کس دکاره بپرسه چما میش هنه او لبن دا وی پرسیه و دبیجه چما شریعت برسی ویده اجبر پین پکرینان هاد زیده کرن حتی گو توفتی توفکیه عیسی مسیح گو جبراهیم را هاتبو سوز کرن جبر پین پکرینان هاتیه زیده کرن حتی گو توفی دا سوز جیرا هاتیه داین با. هنگ شریعت مسیح را ریبریا مبو داگو ام به باوری رازدار ببن پیوا ریبری ما پیوا که خورتا شریعت هیا مش گناه کر و نهش گو ام بکوین کراهی گناهن لی او خلاصی ندامه و به وی اوایی بردوام دکه و دبیجه لنها گو باوری هاد ام ایدی ندبن ما مسایکی دانه چمکی هون همو به باوری به مسیح عیسی زاروکن خودینا جبر ویه که پاولوس لوریا گو ارمانجا قانون راوه بکه وره ام درومایی به شاتشار آیت نهدا منطقی بکار بینن و ببیجن چمکی ام دبیجن گو باوری جبراهیم را رازداری هاد حسباندن پاشه او وی پرسیده که و پاولوس ده پیواندی دا پرسا پر باش ده پرسی اجرار او چاوا هات هجمارتن آن سنت بون آن نسنت بو براهیم کنگی خلاص بو ده برسی و پرسی دا نه بسنت بونه لی بسنت نبونه تتکلیه سنت بونه برازدار بون و خلاص بونه ویرا تنه بو جبر ویه که ام دبینن گو او مامه بشیره جبو وان مروفن گوی جیرا دو گوتن
کۆما سنت و وی نیشانە سنت بوونی وەک مۆرە رازداریە باوەریە گو di dema nes nihitbûna xwe da hiba gir. Tiştê ku ez dibêjim ev e ku wî bi awayekî Mesîh dî û li benda Mesîh bû. Tevî ku ji ber tiştekî fehm nedikir, berî sinetbûnê xilas bû. Ew berdewam dike û dibêje bihêle ez li ser xala duyemîn bipirsim û bi girêdana xilasiyê bi qanûnê re we bigihînim xonaxekî kûr. Xelatî 3:17 dibêje lê ez vê yekê dibêjim ji ber ku qanûna ku piştî 430 salan qet meriyetê. Piştî ku Ibrahîm hat gazîkirin û razdar hat, peyama ku Xwedê ji ber vê va Mesîh re girêdaye ji bo ku soz betal bibe, nayê hilweşandin. Çimkî eger mîras ji şerîetê bû, ne ji sozê bû, lê Xwedê ew da Ibrahîm bi soz. Ya ku ew bigihînin li ser dipeyive ev e, Ibrahîm kengî xilas bû berî ku ew sinet bibe? Erê, 430 sal beriya ku şerîet bêdayîn, Ibrahîm bi baweriyê xilas bû. Gava ku şerîet hat, ev yek bervajî sozê bû û tiştê ku em dibînin îro ji bê baweriya me bi jasûsa Mesîh va tê jih. Ji ber vê yekê di Romayî serê pêncan û ayeta yekê di wiha tê gotin, ji ber vê yekê em bi baweriyê razdar hatin, bi saya Xudanê me Îsa Mesîh bi Xwedê re aştiyê me heye. Têgehek bi rastî mezin ji ber ku di Romayiyan da ew heman argûmana bi rengekî piçûktir lê bi tevahî ava dike. Gava ku ew behsa beşa pêncemîn ya Romayiyan dike, ew bi tenê dibêje çima em bi baweriyê razdar bûn wek Ibrahîm? Ji ber ku wî ev mijar berê ravekir. Bi saya Xudanê me Îsa Mesîh ji Xudan re aştî heye. Têgihiştina me ya bêkê Masîh ya hatina Mesîh û çima hat wî heye. Mixapin gelek kes difikirin ku xilasî bi kerînên qenc e û ne bi kerema bi baweriyê ye. Eger karên qenc bikin, hes dikin ku dilpak in û eger ew dîsa xelatiyan bikin, ew xewinda dikin. Lê gava ku em pirtûka Romayiyan dixwînin, em pê dihesin ku Ibrahîm berî sinetbûnê xilas bû bi baweriyê ji ber vê yekê Pawlos vê tegehê ji Galatyan re rove dike. Ev me ra didê pirse ku em ê lê bihîzrin û bersîv bidin. Gava ku em di xelasiya xwe de rastiyê kerema Xwedê de fehm dikin, diyariya jiyana herheyî divê di şewaza jiyana me de çawa werê xuyankirin. Dibe ku em hîs bikin ku divê em mirovan hîn bikin û rêberiya bikin ga mirov çawa piştî baweriyê bijîn, da ku ew jiyana guneh berdewam nekin. Ew li ser vê mijarê de Tîtos 2:11 de dixwînin ku tê gotinî çimkî kerema Xwedê xilasiya didê hemû mirova. Em çawa dikarin xilasiya bistînin bi keremê bi baweriyê lê bala xwe bidin tiştekî ku ez berdewam dikim û dibêjim mamosteyê me kerema Xwedê çi me hîn dike? Ku em bi xwedîtî û xwestekên dinyayê înkar dikin û di dinyaya îroyîn de bi baldarî rast û Xwedayî bijîn, hûn dibînin ev yek ya ku Pawlos di Romayî serê 6 de gotiya rêteklêdar e. Piştî ku wî mijara xilasî û kerema Xwedê wiha rave kir, îcar em ê çi bibêjin ger em di gunehên de bimînin da ku kerem zêde bibe, Xwedê nehêle. Ger em diyariya Xwedê fêm bikin, em dikarin çawa bikin? Em çawa dikarin li gor dilê xwe bijîn? Ez dibêjim kerema Xwedê ew e ku me hîn dike ku em jiyanek pîroz bijîn. Were em binêrin prensîpa ku em gerekî pê bijîn û Pawlos derheqa Galatî çi nivîsî? Dema ku em rave dikin ku xilasî diyariyek belaş e.
divê em eşkere bikin û ev diyarî tenê bi baweriya bi Jesûsa Mesîh dikarî werê bi dest xistin.